Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas ćemo opet praviti jedan brzinski kolač da obradujemo djecu, a i nas odrasle. Prvo što ćemo uraditi je znači uzeti jednu posudu gdje mislimo praviti taj kolač. Da li to bila tepsija ili ona vatrostalna, to uopšte nije bitno. Bitno je samo da je malo dublja. Sad ova je 32 cm sa 22 i poredate jednostavno keks onako kako ide sad. Ja sam isto morala sa krajeva da lomim tako da se popuni. Onda imamo ovdje 800 ml vode i 50 g šećera. Sad tu možemo staviti 3 kesice pudinga od čokolade ili 2 kesice pudinga od čokolade i jednu od vanilje. Tako ću ja sad da stavim i onda idem na šporet i kuvat ću to, miješati sve dok se ne zgusne. Kad se zgusne dodajem 110 g crne čokolade za kuvanje u taj puding. Ko želi može umjesto vode isto i mlijeko. Puding nam je gotov, čokolada je isto sjedinjena i sad pola od mase sipamo tu pa ćemo opet jedan red keksa i opet masa. Znači odmah vruća se nanosi. Keks ja nisam umakala u ništa, pošto ide vruća masa nije potrebno. Znači ova masa nam je gotova. Kao što ste vidjeli ja keks nisam umakala u ništa. Ukoliko želite vi možete. Sad kad se suv keks koristi onda masa nanosi se pažljivo. Znači vruća masa ide, malo se sa vrhom kašike pažljivo razvuče da se raspodijeli i onda se može poravnati. I tako isto kad ide drugi keks i onda se samo malo potapa tako da se to uvati za tu vruću masu i sad to sklanjamo na stranu i idemo sa drugim. Znači ovdje imam šumskog voća zamrznutoga 200 g. Tu ću dodati 2 kašike šećera ovako vrho pune. A ovdje imam 300 ml vode i tu ću nasuti 2 ova pakovanja od vanile pudinga, znači puding od vanile i sjediniti. I prvo onda idem ovo voće da glaziram malo sa šećerom. Kad se to bude dobro istopilo, onda dodajemo puding. Sad je ovdje isto, ko želi vi možete sa mlijekom kako god. Sad kad nam je voće otkrčkalo jednu minut, možda otprilike, voće je omekšalo, dodajemo puding umučen. Ako želi, ako djeca ne volu sad baš da se voće osjeti, možete sad onaj štapni mikser da sklonite ovo u stranu i da prvo izmiksate to sa štapnim mikserom i onda da dodajete puding da kuvate dalje dok se to sve zgusne. Sad nam je i ovo gotovo
Vi sad na ovom mjestu probajte, da li je vama ovo dovoljno šećera. Ja sam stavila samo 2 kašike, mi volimo kombinaciju kad nije toliko slatko da samo malo sladi čokolada i ovo da bude kiselkasto, a sad vi morate napraviti po svom ukusu. Znači kad bude gotovo probajte, ukoliko vam bude trebalo slađe, zasladite. Kad je ovo sad sve raspodijeljeno i poravnano otprilike, onda ide da stoji na sobnoj temperaturi dok se dobro umlači ili skoro ohladi i onda ga možete staviti u normalan frižider na jedno sat, dva, da se to sve lijepo ohladi kako treba i dobro poveže i stegne. I ko želi može da ostavi ovako, ko želi može bilo koje garniture da malo ukrasite kako god da želite. I eto, naš kolač je gotov. Jako se lijepo da rezati, znači samo se nožem vuče, izvadite komadiće, možete isjeći veličine koje vama odgovaraju. Nadam se da vam se dopada. Naravno da možete da izmijenite dosta toga po svome, ako volite sa mlijekom možete napraviti sa mlijekom, ako volite drugo voće možete i drugo voće, kako god. Ja sam ukrasila samo malo ovi čokoladnih platica, a to možete isto sve po vašem ukusu. Nadam se da vam se i ova moja kreacija dopada. Ukoliko je tako, javite mi u komentarima i da li ćete praviti. I kad budete pravili, pošaljite mi sličice na Facebook ili Instagramu, bit će mi jako drago. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo vas puno!